amoko 7 y'inzoka zifite ubushobozi bwo kurya umuntu bunguri. Ntabwo biterwa nuko yabangana. Izi nzoka bitewe n'umumaro zifite ndetse n'uburyo ziremye zibasha kuba zarya umuntu uko yabangana kose. Ni inzoka zifite umuduko hejuru cyane. Zibasha kurigogora mu buryo bwihutse ndetse n'inzoka nini z'umubyimba munini. Ntabwo ari inzoka zikunze kugaragara muri Afrika cyane. Ni inzoka zikunze kugaragara muri Amerika y'Amajyepfo. Zikanaboneka cyane nko mu mashyamba nka Amazon no mu migezi yo muri iri shyamba. Imwe muri izo nzoka zifite ubushobozi bwo kuba zarya umuntu bunguri ni inzoka yo mu bwoko bwa Burmese python. Ni inzoka ikunze kuboneka cyane mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Aziya. Ni imwe mu nzoka nini cyane mu moko y'inzoka. Bivuga ko inzoka ya Burmese python ari imwe mu nzoka nini zabaye mu mateka y'isi, haba mu burebure, mu bunini, mu muvuduko ndetse n'ibindi. Ni inzoka ifite ubumara buhambaye cyane, ikaba nimwe mu nzoka zitinywa cyane mu isi. Inzoka abahanga bavuga ko ari yo nyamaswa mu isi ishobora kubitinywa n'abantu benshi. Igitangaje nuko inzoka idashobora kuba yarya umuntu atayendereje. Ngakenshi byagiye bigaragara ko abantu inzoka yagirya ari uko byagaragaye ko bashatse kuyishotora, abandi bakagaragara nk'abikanze ubwo bayibonaga nayo igashudukira hejuru. Nta kindi yabaga igomba gukora, yagomba kwirinda iyo akeka ko ishobora kuba yataswe n'umwanzi. Iyi nzoka nayo yagaragajwe nk'imwe mu nzoka zifite ubushobozi bwo kuba yarya umuntu. Ni inzoka yitwa Malayan python. Iyi nzoka ikunze kugaragara mu bice bitandukanye, ikunze kugaragara mu buhinzi. Nayo ni mu bwoko bwa python, gusa yitwa Malayan python. Ni inzoka ifite ubushobozi bwo kuba yakura ititangiriye, ikaba nini ndetse ikanagira uburebure buhambaye. Ni inzoka ifatwa nka zimwe mu zitinyitse cyane, ikaba nimwe mu nzoka zifite ubumara bwinshi bigoye ko wayikingira. Indi nzoka nayo yanditswe n'inyamakuru india.com nk'imwe mu nzoka nini cyane zifite ubushobozi bwo kuba yamira umuntu bunguri ikamurya mpaka ashize. Ni inzoka izwi nka Royal python. Python ni zimwe mu nzoka zihambaye cyane. Amoko y'inzoka 7 agaragara nk'amwe ashobora kuba yabasha kurya umuntu bunguri. Hafi yose nayo bwoko bwa python, gusa iyo ni Royal python. Inzoka nanone ikunze kwitwa ball python. Ni nto cyane ugereranyije n'izindi, gusa ikaba ifite ubushobozi ubuni ndetse n'igogora rihambaye yo kuba yabasha kwigondera umuntu ngo nuko yabangana kose. Mu ishyamba habarizwamo inyamaswa nyinshi. Inzoka nubwo ari ntoya ugereranyije n'izindi nyamaswa, ni zimwe mu nyamaswa zitinywa cyane mu ishyamba. Uhereye ku ntare, ingwe, inzovu ndetse n'izindi zirayuba. Tuvuye ku bwoko bw'inzoka bivuga ko zaba zifite ubushobozi bwo kuba zarya umuntu bunguri. Reka twerekere mu bindi bitangaje. Ushobora kuba wibaza ngo ese ni ibihe bihugu bikoze kurusha ibindi mu isi? Biherereye hehe? Byitwa gute? Ni ibihugu 7. Wakwibaza ngo igihugu cyawe kingana gite? Ubwo ni u Rwanda ku banyarwanda. Ese ko nka Leta z'Ubumwe za Amerika, igihugu cy'inzozi kuri benshi, cyaba gifite imyaka ingana gute? Kurikira inkuru. Moise Muhumure niko nitwa. Iyi ni news bricks kuri Kasuku Media. Moise Muhumure niko nitwa. Wewe witwa nde? Nyandikira muri comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ibuka gukora share, comment ndetse na subscribe ku biganiro byacu bya buri munsi. Niko bimeze. Niyo mpamvu tujye gutemberana imwe mu bihugu mu isi ugendeye ku mateka. Bivuga ko byaba ari byo bikuze cyane kurusha ibindi. Ngo ni ibihugu byabaye imyaka ibinyagihumbi. Ni uruhurirane rw'igihe kinini cyane. Ibyagaragajwe n'inyamakuru india.com. Ushaka gusobanukirwa kurushaho, wagisura kimwe mu bihugu bigaragara ku rutonde rw'ibihugu bishaje cyane kurusha ibindi. Ni igihugu cyo muri Afrika, ni Egypte cyangwa se Misiri. Iki gihugu gifatwa mu kimwe mu bihugu byabashije kwiyubaka mu myaka ya kera mu bizwi nka civilisation. Egypte bivuga ko niburi iki gihugu gishobora kuba kimaze imyaka 5000 kibayeho. Ni igihugu cyamenyekanye cyane, ni kimwe mu bihugu bizwi cyane ku mapiramide n'ibibumbano binini cyane byabayeho mu myaka ya kera. Bivuga ko byabiri muri bimwe mu byubakanywe ubuhanga mu isi, bigaragaza ko abanyamisiri kuva kera bashobora kuba bari abavumbuzi n'abahanga. Imyubakire ya piramide kugeza n'ubwo iracyashidikanywa na benshi, hakibazwa ikoranabuhanga yifashijwe ngo haterwa amabuye bivuga ko ashobora kuba aremereye kuruta yandi yifashijwe kubaka izi piramide. Ni piramide z'abanyamisiri. Misiri muri kimwe mu bihugu byaba bikuze cyane kurusha ibindi. Ikindi gihugu kiza ku mwanya w'ibihugu bikuze cyane kurusha ibindi n'Ubugiriki, nabyo bihera cyane mu myaka ya kera. Ubugiriki ni kimwe mu bihugu byamamaye mu ntambara zabaye mu myaka ya kera. Igihugu cyari igihangange. Ni igihugu cyabasha kwiyubaka mu myaka ya kera, haba mu myubakire igezweho, kubaka amazu bivuga ko yarakomeye kurusha yandi. Kubatembereye mu Bugiriki babasha kuhamenya. Ikindi gihugu kiza ku rutonde rw'ibihugu bikuze cyane kurusha ibindi mu isi ni igihugu cya Iran. Amateka agaragaza ko Iran yaba ari cyo gihugu mu isi cyatuwe n'abantu bwa mbere.
ikindi gihugu kiza ku rutonde rw'ibihugu bikuze cyane kurusha ibindi mu isi, igihugu cya Romania. Ibihugu nka San Marino, Liechtenstein, Luxembourg, igihugu nka Monaco, Malta ndetse n'ibindi. Tubashimiye kuba mukurikiye iki kiganiro. Ni ikiganiro cyagaruka ku bwoko bw'inzoka zirindwi zifite ubushobozi bwo kuba zarya umuntu burundu, ndetse n'urutonde rw'ibihugu bigera kuri 7 bikuze kurusha ibindi mu isi. Moize Momore niko nitwa. Imana ibarinde. Ciao ciao.